Social Welfare Department atum pen osomara farman mongwe songenjo tuma fan pik amgram panajok. Social Welfare Department atum fan mongwe songenjo tum pen ninga klong pen kacoro. Lakha Circle Bhunsuri constituency ke parlo jamuna inkia rong Momoram Memorial Orphanage School alok mongwe songenjo tum hen pen jabatir ke ponpen kedu kelak kemi jangre asomara tuma fan akija pen loge than our side and chenglo asan chureng chera fan pepa chali adi lepen hostel wa side ami kedu pon itu mana itu ha alam the bangke kaprek la pugali jadi tu ning ke tarong so aku thak sih itu man itu ha jela pugal tu ning arong mangala lon itu dah more than 70 asomar 70 plus do itu dah all orphanage lepen ke mane video wala hai somar lepen ke community la backward tu asomar lepen homeless hai somar ni tu jatijan itu masuk market pakai unanji pakai itu lah masuk itu akimang pen itu dah kibido lah halas so kibielong ini tu ka ada social welfare apa so department pen alang itu kacing hon pen ini tu mapal dalam tangga poda nang rap tambah ko pini itu tambah lagi tu nang rap do masa pini nang kerap lah bangalalo non kicu ngapor kit nang pace tanun sila lengket abang nang pidun lap la pokalilang alang tu nang pidun lang pusi tame supply nang lele celang pasti pini bangke 20% la sonang nang rap nang itu mapan pasti lan nang kirap kilo na dito chihok pik la sono je chihok pik dalam te bangke diri tum ta jak kon ave ang ke t-shirt tum pen la pen ke department no manda ke chokha la pen ke non ling mo do maname puga chokha la ka to ave ding che pathi ben dito la bang sai ke pasti ni tum mana ki sunga mau petri la social welfare to bani to mana kirap nang itu deh masih itu mamang eta ki hok tik kapolo je nale to mana ke phar bangal alo blanket somar dom han ni tu pot ka kolang dahal dak stap man ana be churolo je alang le to lapan ning ke me apa ni ki thana no sami alam sami sam to dapi kana da officer tami to man well receive no je ni tum ke chuan kelang accept lo apalang aning karong sido itu la ba ko sai ke kem je nale to la pusona sai ke claim ke Karbi Anglong ke first time la sonsi elang tum nang maneni to banadi nang churu dun lo pas di tum tame thot ni la tumai don na me churu la lang ma tuman bel receive lo la pan non pay chot la pagale ato medi ko dahin tame la sport sila dula materials sila mena tulo lo ho football ben cheng lo football tame five nose la sona tulo la pen ke kon na tulo badminton tame la bang po somar ke pat tiye ke to na tulo kon ta se volleyball na tulo tar mane sport hin ke nang jiana bang ke nang pidun si gong lo ya somar to man non pati ben da mani rong propalo especially ke ala da officer aten staff ato kan service officer staff aten ala da to vela dak somar ke sekali Bangso dimalong kedu kesung alam chinisi non ingkreng apora hud stame social welfare department atuma hin pen ning kemi penajok labang so aw somar tuma farman lapen labang so somar tuma phan pekar o mate blanket lapen ason ke pathu iason mate sport materials hormu pi pajer ponsi mongwia song enjoy tuma hin pen phai kuni ni phai engkora player ni ninga klong pen social welfare department atuma phan herangke atuma thengno long pen kachoro pajer po dekat sih pernah baca tongkolo lah. Fisik yang ji man ke ala le tom budget kami nang konjilo. Ala la sedingin te dolo mane muni lanon tabian bang ke lanon tom pina profil ke siling. Nanti sena pen lo ala la isu sena nang kerja bang ke. Ini tom ke la ke pibek nang kok de pi pode ko sose bana kontek ke pi. Sena itu la bang so puta nang kerja pen bana kacili nang tu bang la ke thanku ase. Mane yang sedang kontek sini hang kalau nanti itu ke tambet pada nong ke. Pen kidam tu tami hadak memen ahem dam chot kali tu jang bora long pen initial ciban aja jang bora long pen enusi wan be jela soso pagi tu ning ke hang pen si bidu lo da adim le do thai dona benata ke pacha lije pan pen pacha lije pulo bidun pu bodadi mane enusi banai
SCP pen ame GP pen ame gangbora pen anoles long bek nji lai silo la pen itu mang AS sport long dam long nang ji he mari 1 mil apia pu dugong tame ala dek tungke lam nang thanjot ajumi joti ta tim nang nam nang ji ap condition te dam nang ji lalo tang te tungke dak free pen ame kon plati itu ma contact number ke lalo mona itu banda nang ti itu pot ame pilih tame ni pon tadi 9954496121 la bangke pilih number lo dak la nang contact lo pote ni tungke dam buri dam jong he ap to ko oh lalo mane laso ti itu la bang na tum kiwang patu pen kiwang pen aso mesa se pale pikan hala tum kilong atum an je muning kiwang je ning kalong phan nange contact an kini tungke dam lagala ha el til punon di hada dam po ba out of bane ladak kalbiang long puna mas tame nangke contact an itu dam po tame nane tauna long bangke itu na matha para do tum si bang taunu ibdi rong atok yo he lo na lasi lapano se labang so dimalong osomar heme jangri ke dukela osomar to phan lan hose aning ke parung pon ji la pen lan hose aprang pon thekja phan kewang jelanga por hur anstame labang so osomar to phan jin so pen ke theke ding song party ke do an thumstame ho or ki pidun kenang sot la pen rd ki pidun kenang sot la pen rd pidun son la pen ho or pidun sonte messenger pusi mongwe song enjo to me hen pen pachini pon pen chunuri petu mo sning che thedo atan pinang ji to pila ni do mada ateri to mata ke swarlo tumta ka charli chot khalila yak le ke roi pin lok eri ke roi pin lok ha ka to ke than ponang ji do telang tumta alang to mamma lo lang lang di pini ladak chali ladak chali pen jut ko lo dang telang le tumke thegam de so se mandat se hala dak hem chele rok ta alang to makke ngar kong charja ponang ji se kai pa charja bonji poke ko so le to poisa ke lo do mo be ase pini la son ki roi romar ke roi ta no e pe ko ka buk no be chelo pene lai tame free time hot la son ni tuma kuch la son na bi konji se lai ka ti bilongan ke la kom da ke do so ma tumi chali long ko so ka chali long ko la logot ke alang le tumo ha da hem chili lo tang te alang tum chi tek ko charja ba la lo la so ke kem long bang ke akinang ji si do pig la ni to la si ini kapre ka department mas tame nilining chi pe thelo je ni to la post office su akle malong mesen corporation ng pinun po putin ketelo at andak social welfare mana especially ki social welfare mas bisa kero pilo hai tadi itu la poson kisung ben men kisung logos kami ang sama bangke jokko ajat pen sama kang sama bangke jokko NGO si dada kan pulo NGO pen si ponsi school men kero la ke let muniram memorial all pen English ke all pan pula hai mana itu jangre मैं कितु किलाक तो माने पागम ना कुछ लेसे हलाक तो बang माने तुम labang ili तुम bangke labangke mix take माने तुम नोना थे नोंग लो take posari uso marta to adibasi uso marta to tame kyong dung bangke ili तुम makai siong no la itu la ton lo ni तुम handang mis nang kol pedi poni तुम dam po da meeting pa to dam da meeting pa to ka sigi wan je kidu kilak ladak wana develop lo kata itu ke pacu bayali mana thali kang kami masih wala ke kedua tak ada la kon si adin bangke au west pen ongdung do west pen si sike ko so pen pun nilip dolo nilip masai ta dolo la so pen ke dak donsuri mata do donsuri da par donsuri dak lomba zong pen do la pian mana mix to mutala man nama beta nange pi la sini tum ke la lo kai ta tum ke Pemane kitu ko tumsi tame aning matha yi mati di itu matha ta na kato itu matha ta ye NGO ko ta da private kali bo pota tame tum da school bang private ko tadi to afi ange itu ma bang ke la thana bang private ate da ke private tum ko sonje ke than ma porting la sonje than ko ke pasuti da so porting lo pela da ko dorma bang itu mane officer lo mane IM lo mane CM lo la ke thanda se ko mati mane contractor lo mane a businessman lo suri ni son chopang rupo so paisa bang ke ni tungke to mat aga mane alam nane alam slong bas kame Hidden Pen हमारी बेरिपोर्ट ट्राइबल न्यूज।